والنبي صلى الله عليه وسلم ماكي تقول البلد هو المفت مقدم هو شرك التصوف أول شرك التصوف كنت قل المرجع دولا جلد ما هورا قرطة ما إتا صدقة ما جنگ القرآن كنو توا وونك يسو درن ما ها ودا دنكم وفي ويلتم بوك ولا في ويلتم ولا عندنا نون مت في جاب مت إذن هاي قل ما مجد نفي موه ñande gollunaade tawa ko fi Allah gollunaade simi joodi ko do mi wulani on fiyo on weldo fiyo on mantan fiyo yida nafada la fuskal wa kadhalika si goddo jangi do alqur'ana o welniha kono ko woni wade be dum wa nafi Allah weldo ko fiyo yimbe be weldo mantan o mara hayde kadhalika mo ukkite ko dum النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي حديث إنه هانا نتكلم نقول له مكره وتسقط حديث ما كان مولاه لما يكون أدته هو كتير دقيقة يوم القيامة وهي بتطلع جنبه يوقف جهادها وراتهم إمرنا تفير إتوسا Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala addo e am o neddo jangudo o darni ma yeso makko ni okkeno ganda neddo yani awkano ganda ene ko honɗum gollirno al ganda ngal o wi Allah mi gollirno ngal fiya welto Allah ya gonga ma fene ko jangirnoɗa ko fiyo yimɓe ɓe mbiyo e jangi e ɗum jangi wawi jangude ko ɗum woni dawa tawde kadi ɗum goni ande ha toñoɗo Allah tawi ko ɗum neɗɗo waɗi ɗen golle ɗum Allah yamira malakaɓe yo daasir mo yeeso makko ngon hakmo ko yiide tawi oɗo neɗɗo ƴettuɗo kaafa mo ko yehi dari yeso ɓeɗo heferaɓe haɗiɓe ha wonti makko lutti toon subhanahu wa ta'ala darne mo nanɗon mi hokkede doole hokkuma cuutal o wi ni no waɗanan ɗum ko honɗum gollirnoɗa ɗum o wiya mi haɓuno fi ma an Allah subhanahu wa ta'ala Allah wiyama fene ko waɗirnoɗa ɗum ko fi wiye hiɗa suusiri ina wakkili wa horko o kadi Allah yamina malaika ɓe ɓe ƴettumo nana tawi dammo on ko neɗɗo marɗo moye mala soko nana yelleli kam ya sabilillahi o hoɗa ñum makko mo kon Allah darne mo nan ɗon mi hokkino feere oya ko ɗum woni mi yaññani no arsike ma o weñini ni ene ko honɗum gollirnoɗa ɗum o wiya Allah nde accali dambugal ka fima landaki nan wanno subhanahu wa ta'ala ya fele ko waɗirnoɗa ko fiye wiye gari ko dokko gari no moƴƴi yeɗon ko makko ba ɗum waɗima subhanahu wa ta'ala yamna malaika ɓe dasmo ɗo koye ɓeyti nelaɗo maki ko addete huɓɓitirede yimɓe nge ko ɓeɗo kat billahi alaykum ɓen ɗo ko golle bonɗe ɗowaɗi ko bonɗe golleji ɗin fof ko ɓuri moƴƴude ko ɗiɗo tati golleji ɗi waɗude ko nden diina ko ɓuri moƴƴude ko ɗiɗo tati ko honɗum fayɓe okkoɓe maɓɓe ɗo ene ɓe wawide jangugol moƴƴa o wayi ittugol sadaka moƴƴa o wayi
waɗugol jihade fi sabilillahi moƴƴa o way joni noon ko honɗum waɗi ha ɓeeɗo tawi ɓe golliɗe golle ɓurɗe moƴƴude ɗo kono ɓe sumoyi wona fi golle ɗen sunniɓe ɗi o tawina moƴƴe ɗo kadi son fi faman ɗo o yaha joni o yolo wona golle moƴƴeɗe ɗe ɓe waɗi ɗe naɗe sunniɓe ɓe koko wonno kon ka nder ɓernde maɓɓe sanga ɓe gollata ɗe golle moƴƴe tawi wona fi yo Allah welto ɓuuri probléme maɓɓe idan kala golluɗo golle moƴƴe tawi wona fi weltingol Allah o golliri ɗe ko ɗo woni place makko ani ɗum noon hontini ka idan wakkilode lakkere nden Allah subhanahu wa ta'ala golliri meɗen ettoɗen ɗaɓɓen weltare Allah nden si ɗaɓɓe wela e yimɓe ɓe نبينا صلى الله عليه وسلم من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس متأي ولاي يمɓe ɓen e hoore tikkingol Allah subhanahu wa ta'ala Allah yuɓiraymo ɗum won ɗum Allah tikkanaymo wurta kadi ɓerɗe yimɓe ɓe ɓe tikkanamo idan hara rento nden e koko wiyete yiingo ko waɗi o yimo ɗo ko mari probléme maggo ko golloɓen ko moƴƴi eto nden golle moƴƴere suuɗe moƴƴere meɗen nden wono suuɗirten ɗum bakkatuji meɗen ɗi ñande yewɗo aɗa woore a moƴƴi aɗa goɗɗo salmina assalamu aleykum ɗe juulude añande o andata iɗa juulude won tawata so wosbi salamu aleykum e yerde beere a añe anndugol mo yerda yerde beere ani suuɗa baraji maɗa ɗi suuɗa moƴƴere ma nde añande yimɓe ɓen humpitoto ɗum wona suuɗitano bakkataji maɗa ñande waɓuɗa ni woore a woni moƴƴi kono so tawi woni golle ɗe wonta e golle ɗe fi Allah si a coobama a wakkiloto so tawi tum a ŋiñama e muɗum mi watta hannde kadi ɗum wonde gollal golloɓe fof mari droit waggol gueɗe lando haqqe mum sina golanowo Allah ɗum droit wadde gueɗe Allah wonta gollande si yimɓe ɓe mbii a jaraka a gollata ande wi ɓaara wonta gollande so tawi ɗum a wi yimɓe si mantanima jarnuma andi tanma a gollata golle ɗe na Allah wonta gollande sikko Allah wonta gollande fo ari wi hey kuyna jokkuɗa ɗon wi gasi mo wonta gollande ɗon nakkune jokkuɗa ga isan etoɗen eɓen gundo hakkude meɗen Allah subhanahu wa taala heɓu moƴƴereji julde nde gooto andanamatina Allah heɓu korka ka tawata gooto andanama sowona Allah heɓu sadaka mo waɗɗa kama gooto anda e waɗi on sadaka tina Allah sa heɓi ɗin ɗon ko ɗin ɗon heddota yawmal qiyamah ko ko wonɗen e wadde tawa ko wonten e wadde ko fiyo yimɓe ɓen andu ko fiyo yimɓe ɓen yiɗu en ko fiyo yimɓe ɓen mantu en ko fiyo yimɓe ɓen weltano en en mara baraji yawmal qiyamah ikhlas darɓe ɗiɗi bet e juuruɗa laɓɓinanɗa Allah e muɗum ɗe ɗo no mari baraji ɓuri temedere darɗe julɗa tawa laɓɓinanaɗa ko fi honɗum julde jemma moƴƴiri ɓuri julde nde fof feƴƴi barilla par ce que ɗum ko gundo hakkude men Allah sa immike ka niwre gooto anda a juuli ɗon haɗa mari baraji haali kon ko ya molto moƴƴinana ha hayɓe wonduɗa ɓe nder suudu anda e julde jam no jeeya e ko filla e moƴƴuɓe feƴƴuɓe artiɓe e ɓen goɗɗo e maɓɓe weete no haraymo hoori ɓengo makko moƴƴanamo ñamete makko ha moƴƴa o ƴetta o ndem nakoya ɗon golle haymo woodi o rondo ñamete o yaha hay lawol o okkitira fiita ɓeygu makko tigi andulmo hoori oɗo e tutto ko yaari o mbiɗa hoori ene woɗɗoni ga idan ko urdindini yimɓe ɓen wona urdugol golle e urdugol laɓɓingol ngol
kala ɓurɗo wala inande Allah subhanahu wa ta'ala o ɓuri kala ɓurɗo wala inande Allah o ɓuri sina habala ko kunni gollata kono ko fi Allah gollata ko ɗum no ɓuri million golle wi ɗo Allah fi Allah ko ƴettata koko golla ɗo fi makko ƴettata daɓɓinen Allah subhanahu wa ta'ala golleji noon ɗi watteɗi golleji fi Allah subhanahu wa ta'ala si Allah welɗude Allah nani nelaɗo nak sallallahu alayhi wa sallam si Allah yiɗi neɗɗo o nodde Jibril o wi Jibril miɗo yiɗi gaari yeetu malaika ɓe yoɓe yiɗum Jibril nodda malaika fof inna Allah ne yiɗi gaari nani Allah waɗa kadi e ɓerɗe ɗen e leydi ga jama on fof wa kazalika si Allah tikka nder koɗo ko noon wonde jikol Allah ka wara ala ko heɓaani watti ɗon wakkiloɗen ƴettoɗen wonden e yimɓe moƴƴuɓe ɓen yiɗe yimɓe moƴƴuɓe ɓen fiye moƴƴu a wondata e bomɓe ɓen moƴƴade so a wondi e bomɓe ɓen a moƴƴata no jeeya e jarrabuye mo marɗe on fewno ɗo yiɗugol neɗɗo ɓuri ko yiɗɗanene ma e ɓen makko yiɗama ɓuri ko yiɗɗanene ɗo Allah on ko yiɗama ɓuri ko yiɗɗa Allah ko tawa wona fus o wonditina ɓay ko bonɗo andi ɗon ko alino ɓenena sallllahu alayhi wa sallam o winelaɗo damna ko honde tuma o maati wono ha ɓe maaki ko holto landiɗo o woni o wino ɗo ɓe wiyane ko holɗum golluɗa marɗa fi dargal ngal wonde a landani fi ɗum ɗo gorko muɓɓinde man tawi annelaɗo mana ɗe julde ɗum mara korka muɗi kono miɗo yiɗi Allah yola denñaade nelaɗo maɓe sallllahu alayhi wa sallam almar'u ma'a man ahabba almar'u ma'a man ahabba neɗɗo wondoyta yawmal qiyama ko on mo yiɗi idan ande ɓe ɓe wonɗen e yiɗude tawa haysiɗa juulde ko ɓe mintoɗa fi muɗum e dora ko yimɓe moƴƴuɓe ɗe nano hoore moƴƴe tani ɗi piiji ɗi waɗɗen ka nder wonkiji meɗen e yi balɗe no feƴƴi ɗo no juule woɓɓe no ndaara kadi ko mum gandama ko omo gañi ka macca muslim aɗa juulugo kono ka nder julde himo ɗon kono ko maapinimo équipe mo o supporti on hana ko on gañi kañna on sa renaki neɗa maaya na la ilaha illallah wota pille o kala ko neɗɗo tabitini ka waɗi hakkille muɗum o yiɗi ha o feƴƴitine ɗe mo maaya ɗum o wona yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli sabiti fi lhayati dunia konko wownata leere kala kum wonda hunduko maɗa so a mayde ɗum wonata yahe ndaaren defte ko kala mo koɓe wolɓe ɓen fii battane yimɓe buyi maayoɓe tawa koɓe jokkuno kon nde ɓe maaya ko ɗum ɓe wonta ɓe wonata la ilaha illallah haɗa on koɓe ƴettata koɓe wowno ko wownude ko ɗum ɓe wonta idan eto wonda yimɓe moƴƴuɓe hen a moƴƴuɓe so a wonde moƴƴuɓe ɓen a moƴƴay ko arna ɗo so a moƴƴay wonde moƴƴuɓe lakar kadi ko ɗum ɗaɓɓe ndaaren annabi yusuf alayhi salam annabajo ɓiɗɗo annabajo tanirawo annabajo kono to yalla subhanahu wa ta'ala jantene qur'an tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin Allah warana ko julɗo yusuf yimo ɗo waran ha ko julɗo naɓami ka moƴɓe weeri wo wernata ɗum oɗo noon ko yusuf ni koy on dañƴine tori Allah ɗum tum fi ɗuɗugol haala ko ɗum woni souci makko ko ɗum no maapini mo engrais so tawi ko ɗum maapinma awa eto golla ko moƴƴi wonda e moƴƴo ɓen fiya heɓo ka moƴƴi ɓe wona heɓoy ɗon sa yiɗi bomɓe ɓen a wondi e ɓen a ɓurni ɓen kaɓe weeroyi wo ko ɗo weeroyta aray subhanahu Allah fewni ni kaɓe jabere meɗen nde o andinen dina menen tan ala sallallahu alaihi wa sallam na kuwati non ɗum
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم